دما خوش ببینرین هجه ایرو 27 گولان 2021 روزان روزا پیشمی بویر و گشتانین هری سرکی و هری باکیشن لسرانسری جهانی رودانه امی حول بدن دنوا 20 دقیقه چین جهانی ده جواره پیشکش بکن. بلیل عراقی پشت دمک درج بدنگیا خو پیشاندنان دنوا روشین داوی ده آلی جاره کدن دست پی کریگه فرمانداری هجدا شعبی انباره قاسم مسلح به توان کشتنا چراگری کربلایی احباس الوزنی هات بنچاف کرن. سرک وزیر عراقی مصطفی کاظمی در باره توانین لسر قاسم مسلح ده بریار آواکرنا کمیته کلی پرسینی دا. شانه راگاندن اولهی جد شروع که دیار کرکو گرتنا قاسم مسلحی قانونیه او تعالیک آرمانچناکه. فرمانداری چکدارین اسبا الحق یا قیس الخزالی آنیزمان کو حکمت به گرتنا مسلحی حول ده اولهی عراقی تبلیغ بکه دا هلبجارتنا بطال بکه او بانک اولهی عراقی کرکو قاسم مسلحی را دستی هجدا شعبی بکه. جخوا هن آگاهی لسر بردانا مسلحی بلابون لی شورمند اولا کاریا نشتیمانیا عراقی قاسم الاراجیجی او یک درواند او دیار کرکو نها دلی پرسینی دیم. جسالا 2019 و زیده هفته چالاگر راستی کشتن او حولدانین کشتنی هاتن او بدهان جی هاتن رواندن. یکم جاره پشت آلوزیا جه هفته گولان دنابرا اسرائیل و فلسطین ده درکت او و گوهری شهر سروک حماسی خزای یحیی سنوار درکت پیشا چپمنی اوگوت گر اسرائیل کریار نخواهین لمزگفتا مسجد اقصا او تاخا شیخ جرحین لقدس دوام بکه و او یک ببه صدما شرک اولی لحریمی. اف دیمن جبر هما شر 11 روزان این نافبر اسرائیل و کومن فلسطینی دیا. الإعلامية أو الصحفية أو السياسية التي سادت خلال السنوات الماضية أو خلال الفترة الماضية. سروك حماسي غزة يحيى سنوار بيشتي شر دوه جارة يكم دركت بشيات چاپا منيه. سنوار دست نشان كر كود شر 11 روزان دا يب إسرائيلي را كو هفته أبوري باقر بسته كي بناف بين كاريا مصرف داوي ببو حيشتي چكدارين وان هاتن كشتن. Israel didn't initiate this conflict. اف دانه برواجیین سروک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو درکتن. نتانیاهو را گاند بو کنیزی دست چکدارن حماسی هاتنه کشتن. وزارت تندرستی فلسطین دیار کرده بو کد انجام شر رودایی ده زیده 205 فلسطینیان جیان خواهج دزدایه. رایدارین اسرائیل ادعا کرده بون کد انجام ایریشن کومن فلسطین لسر ولاد ده 13 اسرائیلیان جیان خواهج دزدایه. في الأقصى والمدينة المقدسة أخذت الأضواء أيضا عن جريمة. سينوار إسرائيل شار كر كو أجر عقر بستا هاي بن بيبكا أفيك وفقهار الشر أولي يلي هرمي. سروك حماسي غزة يجبر بشتفانيا دارائية مصر وقطر يجي سباسيا وانكر. هروها روجنامه ها أريتسيا إسرائيلي جي وينين زاروكين فلسطيني ين لغزة دشر دهاتنا كشتن كرمانشي تخوه. روزنامه بسرناوی بردیلا شر اوه هلوستا خویال دجی شر هایی نشان ده. بله ارتش ارمنستان جراگاند کشش لشکرین وان این کل سینور بون کاری اندازیاری دیگرین جعالی ارتش آذربایجانی و هاتن گرتن. داخل نکنیویسکی ارتش ارمنستانی ده هات گوتن ل
نافچیا گوکروکلیه یا لسر سینور شش لشکرین کو کاری اندزیاری دیکرن هاتن دور پیچکرین او گرتن. آذربایجانی جی ادعا کرد که اول لشکر دما کو دخواستن اپراسیون سابوتاژ بکن هاتن گرتن. آذربایجان آب پشتگیری دولت ترک و ارمنستان ده ایلونا 2020 ده جبو کنترل کردن قره‌باغ شرکی بون. دوی شریده 6000 لشکران جیانا خواه جدز دابون او شر بتک چونا ارمنستانی بداوی ببو. آذربایجانی بشک گرین که قره‌باغ داگر کری بو. آلوزیا نابرا هر دولتان لسر سنورجی دوام دکه. آذربایجان یکینین خواه لسر سنور بجه کریه. دولتین یک بوین امریکای مهاگولانی بانک ل آذربایجان کری بکو یکینین خواه ین لسر سنورجی تاولی وکشینه. بله ام بشه شرکه بچوک در باز شرکه مازن من انگو چکین کو مازن یم بهسین د دست دو دولت انگو دیوین جهان ده قلاوان بکن جبر کو هری داوی جارکه دم بالچا لسرویه که هری داوی جارکه دن وزارت کاری در و یا روسیه و جاری بداخلنه که راگاند کو د دست امریکا و روسیه د چکین کو د چارچوبیا پیمانا ستارت ده هاتیه چکرن ده اشکره کر او اف یک جی به دانین هری داوی به رایا گشتیره دا پاربکرن لی بریا کو ام دربازی وان چکین کو دستی آلیان ده ببن اف پیمانا ستارتا نو انگو ستارتا یک و دو و نهاجی به ستارتا نو دوام دکه ده کنگی هاتیه دامزراندن آرمانجا ویا سرکجی بچه آوایه ام کمه که پاشخانه آویه که بینین سرزمان پیمانا کم کرنا چکین استراتژیک انگو جره پیمانا ستارتا یک و ستارتا دو تی گوتن پیمانا ستارتا یکمین ده سالا 1991 ده نابرا دولتین یک بوین امریکا و یکیتیا سوویتی کو وی دمیده هات بو امضا کردن کو پشتی وی کی د سالا 1993 پشتی تک چونا یکیتیا سوویتی وی جاری دولت یک بوین امریکا پیمان به یکی وی جاری به فدراسیون روسیه را دا امضا کردن اف پیمان جی و که پیمان هری داوی یا به چکین انگو چکین گران چکین استراتژیک اندنابرا هر دو ولاتان ته بناف کردن او اف پیمان جی خودی گرینگی که سرکه یا دنابرا واشنگتن او مسکو ایده جی خودی گره آرمانجا سرکه یا پیمان کوانگو ستارت یک ستارت دو اون هج به ستارت نو پیمان دوام دکه ده آرمانجا خود سرکه جه او کم کرنا چکین نوکلیری بطایبت یا دستی هر دو آلیان ده بله لعالیه کردن جی یک سدمین سرکه ینگو پیمان هاتی امضا کردن او آرمانجا جویه که او بو د سال 1993 ده هرچی قاسی پیمان هاتی به امضا کردن جی لمکتنا خویا مریتی د 5 سبات 2011 ده دست بکر او اف پیمان جی د دما کتنا مریتی ده بقاسی 10 سال دما پیمانی هاتی بود دیار کردن او د 5 سبات 2021 ده جاره کردن اف پیمان یا دنابر آلیان ده بداوی بو او دولتین یک بوین امریکا جرا گاند بو اف پیمان به قاسی 5 سال دن و وره دریشکرین هر وها سروک دولت روسیه جی ولادیمیر پوتین د 29 چلیا 2021 ده جی پیمان کو هی یا به دولتین یک بوین امریکا را کو که پیمان داوی یا دنابر آلیان ده بجبو 5 سال دن جی دریش کربو بله هر داوی جی حتی یکی آداری ایدی وزارت کاری در ویا روسیه دانه انگو چکین که دستی امریکا و روسیه ده به رای گشتره پار وکر جبر که چکین که قالا وان تین کرن چکین هری مازن یند دستی هر دو آلیان دنه انگو چکین که ایدی پار زمینان در باز دکن و جهانی دخنابا مترسیه جبو بیتیش ده یکی آداری ده ایدی موشکین که هری داوی موشکین بالستیک یند دستی روسیه و امریکا ده لگوری که داخلیانی جعالی وزارت کاری در و یا روسیه و هاتیه داینده تی گوتن ده دست روسیه ده بقاسی 517 مشکین بالیستیکین کدنا برا پارزمین آنگوان بیشین جه آسیا دکارن جبو آوروپا را آویتن یا جه آسیا جبو امریکا ورن آویتن هنه هر وها ده دست دولتین یک بوین امریکا ده جه بقاسی 651 مشکین بالیستیک ین در جه پارزمینه که بو پارزمینه که دن هیا بله عالیه کردن جی هر اف مشکین کو سرکمون لی سرکین ون مشکان جی با آوای که دانه که هین زیاده تر د دست هر دو آلیان ده حیال لگوری کو داخلنی جالی وزارتی و هاتیه داین
به قاسی 1456 سریکن موشکین بالیستیکین دنابرا پارزمینان دهنه ده دست امریکای دجی به قاسی 1357 لعالیه کدن سیستما کوش بو بکارانینا وان موشکان جین ده دست روسیه ده به قاسی 767 و ده دست امریکان گو دولتین یک بوین امریکای دجی به قاسی 800 اف سیستمین جبو بکارانینا موشکین بالیستیک ین دنابرا هر دو ولاتان دنگو دنابرا پارزمین ین دستی هر دو ولاتان ده هیا لیا سرکه جه اود لگوری کو داخلانه جالیه وزارت کارین در ویا روسیه و حالتیه داین کو تی گوتن امریکا هری داویه جهک هنگ وان موشکین بالیستیک ین دنابرا پارزمینان ده گوهرتیه لی وی که رد که جه اودانین وان موشکین بالیستیک جی به رایا گشتیره پار و بکه اف هم موشکین بالیستیکین سر اردی هم جیین نقوانین دناوا آفیده و هر وهاجی بالفرین شرگین وان هر دو ولاتان جی هبون و دناوا روشن داویه ده جاره کدن اوکه یک جمجارین سرکه ین دنابرا هر دو آلیان ده در کدبون پیش بلی امج شر آنگو هزا لشکری بدن آلیه که اوی جاری لسر قادا سیاسی هزا کو ده آلیه سیاسی و زختن تین کرن ده دوام بکن بله دوی چارچوبه دشی شریع توانباری یه ده درباره چافکانی درکتنا ویروسا کرونا یه دنابرا دولتین یک بوین ین امریکا او چینه ده جاره کدن گر بویه لدشی توانبارین لسرخوشی چینه برسوا امریکایی دام. بالیوز خانه چینی یا لدولتین یک بوین امریکای را گاند کو گریدانا چافکانی درکتنا کووید 19 به مجارا سیاسی و لپیشیا خباتین لپرسینید با آستنگ چینه تقص کرد کو او نلدجی تلی پرسنکه گشتی لی تطبیقات بیولوژی لی جهانی نه سروک امریکای جو بایدن دست نشان کرده بو که استخبارات امریکای درباری چافکانیین درکتنا ویروسا کرونا ده هن تورین بناکوک دبیجه بایدن دابو خویا کرن کو او توری دبکو احتمالا درکتنا ویروسی جه تاقیگه که خورتر بکه بویه که جی توریا کو دبیجه ویروس جه تاقیگه که چینی درکتیه جاره کدن دردکه و هولی پشتی درکتنا ویروسا کرونا دسپیکا 2020 ده آژانسین استخبارات امریکای درباری چافکان یاوی دناوا لیپرسیناندنه. بله هر سرکماری ترکیه اردوغان جبو کریزا آبوری الولاد به داوی بکه خوا آویتیه بر شرکت امریکای اردوغان خواست شرکت هین زیادتر و برهینانان لولاتیوی بکن. اردوغان بریا ویدیو به ریوبرین گشتی ین شرکت ناوند ین خوا دولتین یک بوین امریکای نجویام. سرکماری ترکیه جه ریوبرین شرکت آن خواستن که سردانا ترکیه بکن او و برهینانین خواست زیده بکن. اردوغان جه ریوبرین دولتین یک بوین امریکای جه خواست که ده تفگرین خواده هین زیدتر چه کربن و لگوری وی تفگر بکن. شرکتین ناودنکین مینا، آمازون، میکروسافت و بیونگ دناوده ریوبری گلک شرکتین دنجی دجوینه دا آمده بون. جبر آلوزی و بیمافیا لترکیه شرکتین دقادا ناونتوی ده بناف و دنگ نخوازن لولاد و برهنانان بینن. لعالیه که زخت آکپی لسر مخالفی او لعالیه که دنجی هفکاریا بویا بمافیه را بویا یک جسدمین سرکه کل ترکیه روش برب آلوزیه و حرم. بلد ایریشا لباجر سان جاسی یا ایالت کالیفرنیا یا دولتین یک بوین امریکای پیک هاده 8 کسان جیانا خوش دزدان. دو دی ایریشا که لنیزی شرکتا و گوهستنا کومی یا باجر سان جاسی یا کالیفرنیا پیک هاده 8 کسان جیانا خوش دزدان. لگوری داخلونیا پولیسین خوجهی هاتا گوتن ایریشکار جی هاتیا کشتن او 8 کسان جیانا خوش دزدایم. هاتا را گاندون کو ایریش لنیزی شرکتا ولی ترانسپورت یا اتواری یا لوگوهستنا کومی یا حرمی پیک هاتیم. سروک دولتین یک بویرین امریکای جو بایدن جی جبر بویری فرمان داکو آلان حتی نیوی داخن. جو بایدن جاره کدن جبر بویرا کشتنیین لولات هرسا خوانیشان دا و گوت ایدی بسه. بایدن جبو قانونین چکی یا ده کنگره ده بلز در بکوژی اف بانکر. به هر فشه یکی کود به صداما مرنا کسی که رحی گلیمه پارچه پارچه دبه. ام دکارین زیده تر بکن او دویجی بکن. یک بویجی ده مجارا پنابران ده هشاری دا یکیتی اوروپا و لیبیه کو
پراتیکا خو ji nû ve di ber çavan re derbas bikin netwên yekbûyî got Libya ji bo koçberên ku têne veguhestin ne welateke bi ewle ye. Polîtîkayên kojiyana mirovan didin pêş niha bê encaman e. Ev yek di raporeka Komîseriya Bilind a mafê mirovanan netewên yekbûyî de bawayekî eşkere hate vegotin. Netewên yekbûyî bang li Yekîtiya Ewropayê û her wiha li Lîbyayê kir ku polîtîkaya xwe ya rizgarkirina koçberan û karê lêgerînê di ber çavan re derbas bikin. Di raporê de hat destnîşankirin, polîtîkaya ku nehat tê meşandin dema ne be sedema mirina mirovan jî mirovan ji maf û rûmeta wan bêpar dihêlin. Hate raghandin ku Yekîtiya Ewropa û Lîbya divê jiyan, ewlehî û mafê mirovan bidin pêş û bi vî rengî tev bigerin. Di rapora ku do hatî weşandin de hate destnîşankirin ku ev rewş ne ji ber trajiyeke asayî ye belê ji ber biryar û kirinên hikûmeta Lîbya û birêveberên Yekîtiya Ewropayê ye. Raporê cih da kirinên navbera çileya 2019 û kanûna 2020 û diyar kir ku Lîbya ji bo koçberên li Derya Spî hatine rizgarkirin ne welatekî ewle ye. Komîsera Bilind a mafê mirovan a netewên yekbûyî Michel Bachelet li ser raporê daxuyan yek da û bang li rêveberiyên Trablos û Bruxelê kir ku polîtîkaya xwe ya li ser karê lêgerîn û rêzgarkirina koçberan di ber çavan re derbas bikin. Trajediya bingehîn ji ber mirina dirê de diqewime. Lêbelê, pêşî li mirina van mirovan dikare bêgirtin. Her sal, mirov ji ber nehatina alîkariyê yan jî ji ber derengmayînê difetisin û jiyana xwe ji dest didin. How far have we come in our efforts to combat terrorism? Bachelet anî zimên beşekî mirovên tên rizgarkirin jî bi rojan, caran jî bi hefteyan li hundirê kiştiyan tên hiştin ku li bendê dimînin dakevin bejahiyê. Bachelet diyar kir ku beşekî mezinê van mirovan jî li Lîbyayê tên vegerandin. Lêbelê ew der ji bo wan ne ewle ye. Di raporê de hate raghandin ku welatên Yekîtiya Ewropayê operasyonên xwe yên lêgerîn û rizgarkirinê kêm kirine û karê lêgerîn û rizgarkirinê yên rêxistinên alîkariya mirovî jî asteng dikin. Li gorî raporê 2020 herî kêm 10,352 kes dema hewl didan ji Derya Spî derbas bibin ji aliyê tîmên beravî yên Lîbyayê ve hatin girtin û vegerandin. Ev hejmar 2019 8,403 kes bû. Di raporê de hata gotin ku mirovên li Lîbyayê tên vegerandin, mafên wan ên mirovan di asteke metirsîdar de têne bin pêkirin. Berê cihana me germ dibe û her ku dem derbas dibe jî ev yek bi bûyerên xwezayiyên rû di dere diyar dibe, rêxistina meteorolojî ya cihanê ragihand ku cihan wê ji pêşketinên peymana Avhawayê ya Parîsê du qat zêdetir germ bibe. Rêxistina meteorolojiyê ya cihanê diyar kir ku di 5 salên pêş de germahiya li ser rûyê erdê jê ya peymana Avhawayê ya Parîsê ku di hate pêşbînîkirin zêdetir bibe. Rêxistinê ev yek ji weke ji sedî çil ragihand. Ev rêje lê gurî ya ku 2020 hatiye pêşbînîkirin du qat zêdetir e. Sala borî ihtimala vê rêjeyê ji sedî 20 hate ragihandin. Bi texmînan nû derket holê ku ji heta 2025 wê germahiya herî zêde were pêkwere û şansê jiyanê jî ji sedî not hatiye diyarkirin. Her wiha ev yek jî wê bixwere li Antarktîkayê bibe sedema bahozên xeter derbikevin. Di rapora ku rêxistinên amadekirî de hatiye gotin wê germahiya li dewletên Yekbûyîn Amerîkayê îsal jê dewam bike û li başûr Rojavayê welat jî wê zûhabûn serwer be. Li gorî peymana Avhawayê ya Parîsê ku 2015 hate îmzakirin heta dawiya 100 salê snûrê zêdekirina germahiya navîn ya cîhanê wê di 1.5 û 2 peleyan de were bisnûrkirin. Zanyar dibêjin ku germanbûn bi şewetandina komûr, neft û gaza xwezayî çê dibe. Bilê rahibên Budîst li eyaleta Wat Danmakya ya Hong Kongê di parêzgeheke Budîstan de merasîmeka bîranînê pêk anîn. Merasîm li gorî salnameya Budîst ya li ser heyvê tejiya meha sêmîn ya Lord Buddha ji dayîkbûn, rûnahîbûn û mirina Xuda Buddha ya weke roja bok
واستیک تی زانین مون پیخستن به پیخستن مومان رجی دیمنک رنگین درکت. برین چنین من جهانی لیور بداوید بن و حتی روش شمی بن دناو خیر و خوشیه ده هر شاد و بختار بن.